Washira ugaga kuma kiria-ini nginya Thika gutiari gym. Ate gym. Ezi tane andu arugongori ni maigua he mundu uri hagira mazoezi Nairobi makaigua ucio ni eiganirie. Nowadays ni ukora gym gicagi. Yeah. There. Ona ni ginya cia andu gwithondekera. Yes. Andu makarihira gym. Urakora mundu na membership. Tene ungianjirie biacara teyo. Mungiamethia ciana ciako. Na niko mabocio nao. Actually ona mundu wothe wathondeka makeshift kindu kiana gym ri. Andu mauga yo ni bagi iramuo. Tene bagi iramuo dio. Bagi cio ciake ri. You see? Tena ri. Hata lishe bora ilikuwa ni changamoto. Ugethira gym na nginya kuna tutiaunaga. Uthie gym gweka atia. Ugacineke. You are actually underfed. You are actually malnutrition. Your body actually is working on a bare minimum. Na tiende ciothe gucamania na 3 meals. No, that is you get the town. You find a gym. Ciegwo. No, get the kage town. I'm sure there is a gym. Kiria-ini the same. Almost every other town. Well, me ona githunguri no kwage. Well, icio cie bado. Go ando mario gym ya maisha. Yo gym ne bado. Gym kairori. Ne bado. Gym gakira gake gumori. Ay. Gym ko ure. Actually back then everyday life was a gymnastic affair. Life itself was gym. Was gymnastics. Mundu ukiruta gabugia macani mundu gwetagwo gatoboka rehe mioro ya kilo 50 ri agikirite guthie gym. What's your left feet? Gukira mundu tura gym. Yes. Agia icoka. Riu kira ya tomato yako ya icoka ri nirishe. Ni hale gym na diet. Riu thio kia tueka ni kuma. Mwere tua magia. Tondu kiambatia mae nduramu. Na mutungi omwe kuma kanya moi. Nginya gwa cucu iria ri. Iyo ni gym ikirite gutinda ari TRM. Ari kio man sai mugie ndangithie gym. Gym. Ati andu maigua gicagi ati urathi na maguru ucine irio. Marina maku nimo magutwaraga thabari icio. Acio ngionire mundu rugongo matuko matene agitengera. There is an emergency. Yes. Hari undu. Keeping fit. Actually running was a defense mechanism. Not a fitness exercise. Kana kwi mithako. Ngiria ngara ucoke utengere na bara ukuringikira hamwai. Okay, githeri kihehu na turu. Yes. Acoka wathiga mwanga. Ono tana nyita ndati utengere. You faint. No, hizo biashara hata leo bado hazijaingia sana. Hapana. Hapana. Gym hazijaingia lugongo. Yes. Lugongo kuria cingiko cingirite ri ni matauni ma uraigua riu marathie mahetwo status cia municipality. Kou no ikorwo. No ti ya Karengo. Bana. Ti kundu. Yasa. Darasha ni bado. Bana. Murungaro gym ni ikonia ria waru. Na karati. Bogiti gym bado. Yes. Oko guo fathi gym ni kuruta mae githima. Kuria kwa JJ weta wathia.
kule akara Kaibaga. Hakuna gym. Hakuna. Ya nini? Ona sa James athia gym guku. Kwao gathĩnja. Adamu na kuma muciĩ guthi main road kũrĩa ũngĩkuĩrwo nĩ ngari. Nĩ gym. Hii musara malaiki pia ri. Bana. Hapana. Kuna atenda vivi. Nakaramutoni. Dogi no. No. Daragwa. Yume kuji. Teturasha. Hakuna. Huku hakuna gym. Gym ni utengerie ng'ombe ina muruki igurukite. Nginya kuma muciĩ ningĩ gũthiĩ nduka nĩ thabarĩ ĩyo nĩ gym. Thaka nĩ wandara rĩu akũrinwo gym nĩ kĩgoco. Nĩ thaa 11:33.